cy'Ububiligi rero cyabogamiye cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara iri kuhabera. N'Ububiligi inshuro zose bwagaragaje ko buri inyuma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu birego bashinja igihugu cy'u Rwanda ko ruri inyuma y'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ni ibirego inshuro zose u Rwanda rwahakanye. Iki gihugu rero cyahisemo ngo kohereza noneho intumwa idasanzwe y'icyo gihugu nyine cy'Ububiligi mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi. Iyo ntumwa rero ni nyuma y'uko isoje urwo ruzinduko basohoye itangazo karahabutaka niryibonaho imbere yawe ntizimbye mu magambo. Reka turitereremo amaso. Batangiye bagira bati itangazo rigenewe abanyamakuru urugendo rw'akazi rw'intumwa idasanzwe y'Ububiligi mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC Kinshasa kuwa 14 Werurwe 2025. Urugendo rw'akazi rw'intumwa idasanzwe. Iyi ntumwa idasanzwe y'Ububiligi mu karere k'ibiyaga bigari Mark Pokostin yasoreje uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku matariki ya 12 na 13 Werurwe 2025. Ati urugendo rwari rugamije gukomeza ubufatanye bw'Ububiligi mu gushaka ibisubizo birambye bigamije amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kugaragara ibibazo bikomeye cyane by'umutekano. Ati ibibazo by'ubutabazi n'ihonyorwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu. Ni muri uru rugendo intumwa idasanzwe Paskin yakiriwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Bagiranye ibiganiro byibanze ku bibazo by'umutekano muke mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse rero n'icyerekezo cy'ibiganiro by'imikoranire y'akarere. Yagize ati Ububiligi bwamaganye uburyo bukomeye cyane kandi budasobanutse bw'ibitero kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bigabwa kuri icyo gihugu bigizwemo uruhare n'igihugu cy'u Rwanda. Ati turabikora kuko duharanira amahame y'uburenganzira mpuzamahanga, ubusugire bw'igihugu ndetse n'ubwigenge bwa buri gihugu, waba uruwo mu gihugu cy'Uburayi cyangwa se uruwo muri Aziya cyangwa se umunyafrika. Amategeko ngagomba kubahirizwa kimwe ahantu hose. Hanyuma rero ngo ni kubijyanye n'inama iheruka guhuza Perezida Tshisekedi na Perezida Lorenzo Iranda. Yagize ati ni ingenzi cyane rwose ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza kugira uruhare rugaragara kandi rwubaka muri ibyo biganiro. Ati ni ngombwa ko impande zose zagaruka ku meza y'ibiganiro zifite ubushake bwiza. Ni kuri iyi ngingo intumwa idasanzwe Paskin yagiranye ibiganiro na Bwana Sumbusita Mambu, intumwa idasanzwe ya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'ikarita y'inzira ya Rwanda. Ati nyuma y'Ububiligi nahuye kandi n'abadepite bakomoka mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo kugira ngo numve ibitekerezo byabo ku bibazo biri ku rugamba. Ati ibiganiro rero byatumye arushaho gusobanukirwa nk'ukuri kw'ibibazo byugarije abaturage b'intara zombi za Kivu. Ati ni mu biganiro n'uhagarariye umuryango mpuzamahanga wita ku mbabare Croix Rouge yagaragaje impungenge zikomeye cyane ku Bubiligi ni ku bibazo by'ubutabazi bikomeje gukomera muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Yanahuye kandi ngo n'abagize imiryango itegamiye kuri leta baganira ku buryo bwo gushimangira ubumwe bw'igihugu ndetse no kubungabunga inzego z'igihugu, harimo rero nk'ibijyanye no kugarura amahoro, kwita ku mbabare ndetse n'ibindi. Ati twateguye kandi n'uburyo bwo guhura n'amadini Katolika n'andi madini y'abarokore. Ati ibi byose turabikora mu rwego rwo kugira ngo tumenye ukuri nyako ndetse n'igikenewe ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri nyuma yo kuva i Kinshasa, intumwa idasanzwe yakomereje urugendo i Rwanda aho yagombaga kugirana ibiganiro n'abayobozi ba Angola ku bibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ibijyana n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwanya rero ngo Ububiligi ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo Ububiligi bwagaragaje impungenge zikomeye ku bibazo byugarije abaturage mu ntara za Kivu, buhamagarira gutanga ubutabazi bwihuse no kurengera abasivile. Bwashyigikiye kandi gahunda yo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'ubundi buryo bwose bwatuma ubutabazi bugera ku babukeneye kandi mu buryo bwihuse.
Ububirigi bwamaganye bikomeye cyane ihungabanywa ry'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihohotera rikomeje gukorerwa abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ububirigi bwamaganye bikomeye cyane kwinjira ku butaka kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikozwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, kimwe rero n'ihungabanywa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubugizi bwa nabi burimo gukorwa n'impande zose ku basivile b'inzirakarengane ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ni mu nzego mpuzamahanga Ububirigi bwashyigikiye icyifuzo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo gutumiza inama yihariye y'inama y'uburenganzira bwa muntu ndetse no gutangiza ibikorwa byo gukusanya ibimenyetso ndetse no gukora iperereza ryigenga ku byabaye. Ububirigi ngo bwagaragaje impungenge zasabwe n'inzobere n'abagenzuzi ba Loni, cyane cyane ni kubirebana n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kimwe rero n'ibitero bigabwa ku banyamakuru bigenga n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Impande zose zirwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo u Rwanda na M23, kimwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ibashyigikira, ngo zigomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi bw'abantu ndetse n'amategeko agenga intambara. Ububirigi bukaba busaba ako kanya guhagarika imirwano byihutirwa, gukura ingabo z'u Rwanda ako kanya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse M23 igasubira inyuma ibice byose ikabivamo nta yandi mananiza. Ikindi kandi ngo hagatumizwa ibiganiro bigamije gushakira umuti impamvu shingiro z'ikibazo kugira ngo bicike burundu, ndetse n'izi mvururu z'urudaca zishyirweho akadomo. Ububirigi bukagaragaza ko ari ngombwa gushyira mu bikorwa imyanzuro y'umwanzuro w'ibihumbi 2773 wemejwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ni ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo nk'uko biteganywa mu ngingo ya 8 y'amasezerano ya Addis Abeba yo kuwa 24 Gashyantare 2013, ngaho Ububirigi bwavuzwe by'umwihariko nk'igihugu gishobora gutanga umusanzu, ngo bwiyemeje rero gukomeza gushyigikira gahunda zo gukemura ibibazo by'akarere. Ububirigi bukaba bushyigikiye byimazeyo imirimo y'ubuhuza ya Rwanda na Nairobi hagamijwe gutanga ibisubizo birambye kuri iyi ntambara, ngo kuko Ububirigi bubona neza ko nta gisubizo cya gisirikare kirambye kuri uyu mutwe w'amakimbirane. MONUSCO Ububirigi bwayigarutseho ati irakora mu bihe bikomeye cyane, irimo gukora ibyo yakagombye kuba isabwa kugira ngo irinde abasivile ndetse no guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Ngo Ububirigi bwongeye kwemeza ko bushyigikiye byuzuye iyi misiyo ya MONUSCO, bugaragaza ko ari ingenzi mu gushyigikira ubumwe bw'igihugu, kwihanganira ndetse no kwimakaza demokarasi, ni mu gihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ububirigi ngo bushishikariza ibiganiro birimo impande zose birebana n'ingamba zo guteza imbere imiyoborere myiza, ubutabera, iterambere rirambye ndetse no gushimangira ububasha bw'inzego za leta, gukumira amagambo asenya ndetse no kurwanya imvugo zibiba urwango. Ni ingenzi cyane mu kubaka ubumwe n'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi ngo n'Ububirigi ubona ko igihe kigeze izo mvugo zibiba urwango ndetse n'amagambo asenya ngo bishyirweho akadomo. Bagana ku musozo bati ni mu rwego rw'ivugurura ry'urwego rw'umutekano, Ububirigi burafasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bufatika binyuze muri gahunda y'ubufatanye bwa gisirikare, harimo amahugurwa y'igihe kirekire ku basirikare ndetse n'ababarizwa mu mutwe wa brigade ya 31 n'abasirikare bakuru ikindu, aho bigishwa ubumenyi bw'ibanze mu gukoresha amayeri ya gisirikare, ubuhanga bwo guhangana n'ibibazo byo ku rugamba ndetse no kubaho mu bihe bikomeye. Ambasade y'Ubwami bw'Ububirigi i Kinshasa niyo yashyize umukono kuri iri tangazo. Ngira ngo rero nta byinshi twarenzaho, byose birasobanutse. N'Ububirigi busaba u Rwanda gukura ingabo zarwo mu
burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda inshuro zose rwahakanye ko nta ngabo zihari. N'Ububiligi busaba M23 kurekura ibice byose no guhagarika intambara, bukaba Ububiligi buvuga ko nyine bugiye gukomeza gutoza no guha ubufasha igisirikare cya leta FARDC mu rwego rwo kugira ngo kibashe kuba cyatsinda iyi ntambara no gukomeza kwirwanaho mu bihe biri imbere. Ngayo nguko rero mudusigira ibitekerezo byanyu kuri iki gihugu cy'Ububiligi gikomeje rwose kugaragaza kwizirika ndetse no kwiyomeka cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ibi bibazo by'intambara, ariko kandi twamaze kubona ko nta kindi kibiri inyuma n'ibijyanye n'amabuye y'agaciro cyangwa se n'izindi nyungu kuruta ahubwo uko zaba inyungu z'abaturage.